Bismillahirrahmanirrahim. La budda min jiddin wa min muwadhabah li talibin ilman wa min mulazamah. Nuntut ilmu wajib rajin dan semangat, tekun sungguh-sungguh terus minat kuat. Man talaba syai'a wajada wajada, man qara'al baba walaja. Wujudkan citamu dengan kesungguhan, engkau akan mendapatkan kesuksesan. Siapa mengetuk pintu cita-cita, terus maju maka bisa menggapainya. Bi kudri ma anta ta'annaita bihi, tanalu ma anta tamannaita bihi. Dengan kadar payah dan kesulitanmu, sungguh akan terwujud cita-citamu. Man yatamanna qasdahu bila ana bi ghairi jiddan falyakun majnuna. Tanpa payah ingin gapai cita-cita, tanpa kesungguhan maka jadi gila. Amma turidu nafsu kasbir wamsakan, wasbir alal bila wasairil mihan. Keinginan nafsumu sabar dan tahan, sabar hadapi bencana dan cobaan. Dawim ala darsi wa qarrar wadhiba, iyyaka wal kasala kun mujtaniba. Langgeng dan tetap ulangi pelajaran, sifat malas maka harus dihilangkan. La tashtagil bima siwal ulumi, wa la tunazi'an wa la tukhasami. Jangan sibuk selainnya keilmuan, jangan ada pertentangan permusuhan.